Kikubor kibabnya. Hababut dia ni kajing pemna ya ke skim ajing mentoy ki pajba do menteri rang ba do keri Narendra Modi haus 6,000 rupiah bat kajing job ha kajing menteri kam ya ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana PMGKAY ke kabinet jong sarkar pedeng kala menjur ban penjalan ya kawat bahnyo jong ke skim Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana sakumbalai benai kata nadu benai risau hadu benai nok pra mentau senam. Kabinet jong sarkar pedeng kala ajing menjur ru halor jing pelaj ke additional installment of dearness allowance bat ke dearness relief hakador ke balong sau nak hispa sakinong tre sarkar ke betre haka office ke sarkar pedeng bat sakinong tre balasong thaj bat ru halor jing terwa ban penbhai ya kilai teliki station rail ki ba kongsan kata ke New Delhi railway station Ahmedabad railway station bat ke Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus CSMT Mumbai. साल का उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है।